بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari hari ini sab kita niyo waktu na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin gumanap pagpatumtum kato taniyo katan supaya in pakarajaan na to amuin makakugdan katan pakarayawan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na hajaman na to ini yari kita niyo long ta halaw man sin sa lago-lago kaliruan amuin bukon sadya di hawla na to buat malengkan katilingkal sin alam iabutan sin amuin kaliruan ini in manusia katan halaw kasusahan iban wayroon na piagbiddaan sin nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin simusulang agad sibo in kakahinang hajaman ini katantan amuin magtawang sing ginhawaran hambuk ding mga sipat beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asusungon waktu jaman bang dumatong nain kahinapusan sin waktu na di na makapagtulong tawang misan in magtali anak in magtiaon in mag-aso kampung kaniya rakuman magparulising ginawaran. Nahabiya yaon biya lo paragbos aon na ianggilan sinjimat to halawman na to. Parkala amin subay sadya kita niyo laong ta magbaho sin pag-iman na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Karna in pag-iyanon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ini piagsapantun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin tamungon magkalakdag magkahirit biya sin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Imam Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal imana yukhlaq ay yubla fil qalbi kama yukhlaqu thawb wajaddidu imanakum. Wa fi riwayatin innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu thawb fas'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal tudlong niya impag-iman magkagisi magkalurot biya long niya sin sapantun sin paglurot sin tamungon halawon sindaghal na to malurot siya sabab impag-iman lang niya yajid wa yanqus yati wa yadhab
impagyanon, pag-iman, magsung, iban, aun waktu kumu isab. Aun waktu sumud, aun waktu kumua, bihad to hatin niya bukon siya tutug. Asabi ito bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, pajaddidu imanakum, baguhan niyo impag-iman niyo. Hambuk riwayat, ay hadis, bunal to din pag-iman, nalaw niya magka-lurot, halawm sin jantung sin tiap-tiap hambuk den kaniyo, biya sin paglurot sin tamungon, pangayo kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagbago, sin pag-iman niyo, halawm sin jantung niyo. Ang kan nakita bang magsambahayan, kahinapusan, ipagkabtangan ta, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, patutuka in jantung ko. At ini patutuka in pag-iman ko, harap kay mo, ya Allah, ya Tuhan ko. Na amod tin ipagpangayo sin tiap-tiap Muslim beriman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari piya nga subuhanin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu, riwayat din kan Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, jaddidu imanakum, baguhan niyo yung pag-iman niyo. Qil, ya Rasulullah, kaypa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, biya dining kaagi na mo, magbago sin pag-iman na mo. Qal, aksiru min qawli la ilaha illallah, patauran niyo in pag-zikir niyo, pagtumtum niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsabot niyo sing kalimatut tauhid, la ilaha illallah, wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan siyara, amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Isa-isa niya, tunggal way hikaruan niya. Amwad tuin, subay daran na to siya sabot labi ha waktu ini. Sabab may ta, mga katawtay manghuran, tumtumun na to. Ingkatan piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala magbing da kaniya. Malanyap inkatantan amuin piyapan jari niya. Maway kataan ini. Na insarayaw-rayaw, mamaid kita rin di hadunya, in kita halawang pag-iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na hajaman na to ini mga katawtay manghuran, biya lo paragbos, iniri na to matanto. Wayroon misan makatanto sin tiap-tiap pamukmano siya pabaran ni. Na in mga inikatan, subay hadjata ka maing ginawaran na to. Iban subay tutos imparsugpatan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Butukon na to, halawang simbigi jantong na to, amin di kita niyo muklas dain kaniya. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno pakaradyaan, subay hadja, yaun halawang simbigi jantong na to, intuhan na to Rabbul Alamin, wayroong makatabang kato. Isa-isa niya. Na yung mga pakaradyaan ini, mga katawtay manghuran, amin jima to halawman na to ini, di ini jumato, bang bukon aun ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu daing kaaunan, ini piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiuod niya piya sampay pa, ini katan sin manusia, hawak to ini, labay ring ha amin panukas niya, ataw kakahinang sin manusia, inyan katantan nakalulukis halom sin kadar pagyanon. Sabab impagyanon kadar, biyayta si mga ulama, impagjato niya, labay ring hato pakaradyaan. Kaisa niya, pakaradyaan jumato, in kadar, amuin bukon piyagtuuran sing kita. Way pa mo sug taroon hayaon. Jumato sa japaaonon sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to. Dahing haamin kabayaan niya paaunon, siya ay magbaya-baya. Sabab, siya rain nagpapanjari singkatan, siya in magbaya singkatan piyapanjari niya. Bang uno. Na yung mga ini, asal ini di madyato hatimpo pa nakaunayan to, ini magbalik-balik na sadya. Magbalik-balik, dahing hapar sa baban, kamaumuhan, dahing hapar sa baban sing kakahinang simano siya. Sa buton tama na susungon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Amo yad to in mga pakaradyaan,
subay na to biya mga tilusahon marayaw, hatihon marayaw, sabab in mga ini katantan adakala hambok dahil nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bariman amin bakas nato na nasabot ha amin hadis nakawa nato lang ta nakaunayad to ini rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa aun waktu ini mahinang siya biya mga parsababan mamaid in hambuk ipon sin Allah ta'ala bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mahinang siya syahada pagyanon hatin niya ba sa kaulawla in siya nakapagparanghangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuad to inamuin ini suway na to hatihon damikyan aun waktu biya simbiyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran mahamulya in mga inikataan hatihon na to parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aun waktu bunnal tuod ing kalisuan na to biyay sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kalisuan mo long niya uno na kalisuan mo ada kala ing kalisuan mo adto hikarayaw kay mo aun isabdoon haon kasuban mo kakuyakan mo kabayaan mo tuod maaun kay mo ada kala ing adto hikakangi isab kay mo mahita yato wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sabab Allah ta'ala raim makaingat sin marayaw ini piya panjarian marayaw hikapag marayaw si manusia atawa madawhat si manusia katan pakarayawan bihan wa antum la ta'lamun in kamur inyo kaingatan ng pagyanon marayaw naman jari kita piaratungan sin agama Islam sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat sa lago-lago in ini amo na insarayaw-rayaw mapatot na to batukon sabab mayta amo inimpar sa wawanangkan kita piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang manusia supaya makapagtag-ipon kanya impagtag-ipon na to kanya amo na insarayaw-rayaw lutuanan na to dahon pahadarat niya ang pawala kita piyasaran in akama niya amoy in piyang hindu niya pakatan si manusia ha liukupan sin alam ini sa taod-taod ding mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sibo dahing kaaunan rasul iban nabi biyita doon hayaon imbanos sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala hanggatos tagkauha ang tagupat nga ibo nabi iban rasul maripababaw sing gumi sarta in kamatauran kanila rasul inyan katantan aun tiap-tiap kitab piya naog sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila katan halom sin hanggatos tagkauha ang tagupat nga ibo rasul iban nabi in rasul tuong gatos taghangpo taglimarain taod nila sumagawa kauhaan da taglima in amin nga nasabot halom sing Quran mahamulya in sila inikatan kaya parahan kitab dahil nga taas langit amin rasul pagyanon bang taurulon biyabayta in halom sin hanggatos ini kitab iban upat hanggatos upat in taod sing kitab na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pababaw sing gumi pagtawakon lang niya in Nabi Allah Idris alayhi salatu wassalam kaya parahan siya katluan sahifa in Syed alayhi salatu wassalam kaya parahan siya kay man sahifa in Ibrahim alayhi salatu wassalam kaya parahan siya hangpo suhub in Musa alayhi salatu wassalam namikyan kaparahan hangpo suhub hati ni hanasabot tayad to katluan kay man hangpo iban hangpo jimukup siya hanggatos manjari aun nakapinupat inupat ini amo na sa lago-lago
Piun doon haon, inhang gatos maun paupat kitab yaon. Amo na in kitab Zabur, harap pa ni Allah Daud, alayhi salatu wassalam. In kitab ini Taurat, harapkan ini Musa alayhi salatu wassalam. In Injil, harapkan Isa alayhi salatu wassalam. In Quran mahamulya. Amo na in namutusi singkatan kitab yaon, amo na yung kahinapusan, amo na yung Quran mahamulya. In ini katantan, yaon siya sabot in mga kakitab-kitaban ini halom sing Quran, amin kitab upat na sabot haulihan ini, siya but ini katan halom sing Quran mahamulya. In Zabur, in Taurat, in Injil, in Quran, siya sabot katan halom sing Quran mahamulya. Amo ini. Naman jari wala kita piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala karena yaon katan inundang-undang sin sara niya. Amo hindi kita malawong bang kita ini makuyag damakad. Paamin da akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala magpaamusin hinang nato. Sabab may ta, in parkala di mato ini mga katautay manghuran, hambuok mulka dahing mga ini dahing hatuhan na to Rabbul Alamin pa mga tao si musulang pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasabot na mga hadis na kaunayad to in pag-ianon laung niya taon ridsun aw adabun adaba bihi qaumun aun biyay ta do tiyutuhad to tiyugila tuod in Banu Israel. May ta tiyugila in Banu Israel. Anak kapo sin Israel. Sabab amo na ini in mga manusya billot in pikilan nila. Billot in pikilan nila. Yaon na in sara sin Allah Ta'ala dia rasin Rasul sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mon kanila di sila tumayma. Bihan. Narami kiyan ingkatan kadabihan na kaunayad to kaya parahan biya na hadya to yung kahalan si manusya aun na hadya sumulang. Bihan, aun karaakan, sumulang sin mga pakaradyaan. Bangta sa buton, yung mga pakaradyaan, nagjato hatimpo na kaunay ito, Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam, anak niya, hindi mabaya, atawa di tumayma sin amuin, diarasin ama niya. Amo na in piarasin Allah subhanahu wa ta'ala, maun kanila, hikarayaw kanila, mahinang nila lutuanan dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in lutuanan, uno-uno lutuanan, dahon mubukon daing ha amin pag-agama, tumtuma inyan katan, wayrong kapuspa idahan niya. Amura in pag-agama, in mara na to luto, hialop na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumaksi sin kato tanyo, sin kakahinang na to pagdakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amo ini. Na, kita mo na, in Nabi Allah Nuh alayhi salatu wasalam, anak niya, in sumulang kaniya. Na yung pangasubo, hajaman na to ini, aun ba anak si musulang hamaas, at awaway? Bangta kitaon, mataon. Gamayan amo na in manghindo in anak hamaas. Uusa manjari, bang tungod papag-agama manjari yung bihad to. Sababin mga yan, di maturay sa Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hajaman si Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, ama niya in maghihinang simbarhala. Ubus dakon pa in anak, papagsuro yun, magdakang. Simbarhala ubus nga hinangon. Biho ni sab si mga manusya pagtuhanan. Na in Nabi Allah Ibrahim, asal aon pikilan niya, dahil nga kasiwi-siwi niya sampay siya limasag, laong taon asal hangkahan na isab siya, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang siya rasul, sabab yaon da isab asal, ini biyubutang kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga pikilan sa rayaw-rayaw. Uni na kini bang siya dakon sinama niya. Bang niya tanggungon na inamin barhala, na maglibutan na sa laom sing kauman biya. Ishtaru ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Bina kamulong niya sinamuin, di magmumpa at kanyo, iban di makamudarat kanyo. Na, katoy kuno,
in pagsuroy habihat to isu sabi mamirang tao takaaktal da sa may tabihon da sid tao pagtuhanan misan siya na may tabihat to sampay hambuk waktu iyan niya ama niya long niya ama insarang-sarang yan ikaw in pagtag-ipunan sin tao uy long niya may tasab ka makaiyang bihat na ikaw lang niya maghinang si pagtutuhanan nila imana niya labi ikaw subay pag ini taatan si mga manusia nakita ka mo yan. So, in anak, biya sa pantun mang hindo ha ama niya. Ay nyadto parkala pag-akama manjari bang in anak aun panghati deng sin ama niya. Bihad to. Nabang bukod na pag-akama, suway hadya magtaat in anak hamaas. Sabab, misan pa unuhon, in maas, in talion niya, misan pa wala kimugdan ha aturan, way tiya tali niya rin sin magparuli ha kaanakan. Amuyin, dimihil kabuhian na ng mga kaanakan nila. Bihad to inamin magjato ang mga kamaasan. Bihad. Namura kuman tiap-tiap magsungin takon magkapindeng kahalan. Bihad. Nakita kamo isab, sinamin mga simusulang pa agama. Simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod. Hambok. Masabot na to. Hikaron. Wayroon pa nagdayahadon niya ini nakaliw kaniya. Sabab imbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sin alta hikaron imbiyayta bukon amin luluunan hauno biyutang hauno tiyaw sa imbiyayta amin kunsi sin pagtatawaan niya sin alta niya di marahambok tao dakula amin makusog duma bihat inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah piunin tao makusog wayron makarasin hambok kunsi da pagluunan sa sumakawa pagka siya tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala pakawaon siya bahagi deng haalta niya ipag-akhirat niya gamayan imatu pa siya hakabtangan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama utituhu min ilmin indi. Inalta ko yan lang niya. Ako sanin naglugto, nagbulok binasa. Ako'y naglawaghan. Ako'y hangkan ako nagkarayhan. Pasal sing kusog ko. Uni nakika niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. La tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. In ayat ini impiatujuhan ta urayahan. Bukumbiya si mga kaiwanan tabiya dakuman pagsabuton sing kaiwanan laong niya latan sana siba kami na dunya ay mo kalupahi in bahagi mo diha dunya kusog kaw pag-usaha lagkaw kabuhianan ay kawukon in ayat inimpya tujuhan taurayahan latan sana siba kami na dunya ay mo kalupahi in bahagi mo diha dunya daing haalta dihil kay mo sin Allah ta'ala dahin haalta rijigi kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maana niya pag sarak kakaw, pagjakat kaw sin alta mo. But in sarak ka mo yan, in jakat mo yan, amuranin mahinang mo, lutuan ang dahon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. But misan dabiya din in taon sin alta, tipon mo hababaw sin gumaini, pagbugto sin napas mo, bukon na kay mo. Aw natagdaw puruwain. Nakita ko yan. Ayaw mong niya kalupahi in bahagi mo. Dahil hindi hadun niya. Unin bahagi niya, amin kumawa siya, dahil amin alta niya yaon, hitaw niya pabang ko sin Allah Ta'ala. Dahil hindi hilabay, dahil pagsarak ka ibang pagjakat. Amo yan. Na, pagka siya wala kimahakad, uno na hindi mato. Lidop siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biyok in kwan, iukab in gumi, piasud siya madto palawm sing gumi, na sin alta niya katan, iwan sin tao miya makad kaniya. Iwan sin mga tao nagkukugkuyag, iwan siya. Sin alta amin niya unhalawman niya. Sampay pa adlaw ini, werong makaingat. Banghaw no nakabutang in alta ikarun. Kaso makawa, yan din tao maglalawag sin treasure. Magtukod banghaw no nakabutang. Biha. Namo yan to. Nahikaw ta pa mga tao nagkawasa, hadun niya ini. Amo hindi na mabaya, maiging kawasan nila. Sila na hadye maakad.
Pikilan nila na hadya, kaptangan nila na hadya, in kaptangan nila, sing kaptangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Inbiya sa pantun niya, imbuka si Mano siya, bang sila magkaptangan. Biya, nakampiraon. Biya. Unin, di matukan piraon. Ipiraon nakakaus siya magdaak. Hipabuno imano siya, imbata-bata katantan, usog ipag-anak. Hajaman nito. Pasalsin, di siya mabaya, aon, laong ta makatayang babaw kaniya, hapag kawasa. Amo yan. Naman, jari, mga ipang-ipang niya makad kaniya katantaan isab, amura. Yaon, magpagwa isab sinamin biya, uno nila. Ini, igil nila, iban sinjang kinilabihan. Hamano siya. Uno-unin da ka ni Piraon, hinangon nila. Bihan. In pangasubo. Aon baha. Nagnanakura halawon sin hula na to. Atawa hula halawman sin dunya ini. Biyakan karon. Biyakan ini Piraon. Biyakan Namrud. Mare bang tapa hawaunin pikilan ta. Mataod pagkarungukan ta. Amin taon nagkakawasa, di na mabaya maigdeng kanilang kawasa, in katan sin umato kanila, ipapatay. Inyan. Amo yan. Naim mga inikatantan, bang wayroon na laong takarayawan sin dunya ini, kana sin tao mangi, amoy in nakalando na yung katubadjil si manusia, at nakalando na yung kapangusiba si manusia. Sabab, habi-hayaon kakitaan ta. In mangungusiba. Bihan, wayroon na akon kabaakan mo dayaw, halaw man sinhula. In nagpaparinta, mangungusiba. In makauling kawasa, mangungusiba. In tao sambil amin, wayroon na kawasan niya, mangusiba da. Bangway na kapangusibaan niya, baran niya yung pangusibaan niya. Lupason niya in waktu niya kataan. Ipaglupas yung ginawabaran niya. Pangusiba da yan kataan. Naunin juma to. Mulka sinallahu subhanahu wa ta'ala yung paratungon. Mga tatawtay mga orang. Mulka. Naimparkala jima to halawman na to ini. Hambuo kini daing hamanga pagpantun sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Pagpantun, hakatan, tagakawasa, hakatan, mangungusiba, halaw man sing gumi ini. Amura kuman nakapuas din doon hayan, aming mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biya ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amoy in lummi biya sin ini, in ini syahada. Iban rahmah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya abutan makalamod doon, pasal sin, yaon na siya nakasud halam sing kauman, piyaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga biya ini, malapay na hadya siya runhan, in siya halawom, ini kasannangan hadlaw akhirat. Kana, piyangadji ang taliyabayan neto, sambil, dahil mga sahabat, nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang man siya makalamod, ini doon hilamod ha amin jimato sin amin laung ta kisa ta nakaunayad to ha waktu kiugdan in mga ini mujahidin doon hawla Syam sampai Muaz ibn Jabal piyangayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amin mara imbaran niya iban sin family niya katan alhamdulillah nara sila doon hay ni mga katawtay mga oran nasabot taroon imbanos yung mga ini na syahid doon hayaon, syahid labay ring haamin mulka piya na sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon, amin na syahid sila, nara, labi kauhaan tag 5,000 in sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na lapay sin barkala. Bihan. Nabangtay ni urulon ingkatan sin pag-iyanon pagpangusiba ini, bihaon dahimatul imanu siya. Bihaon dahimatul. Maita kita makayan himatul. Impangasubo.
Pagdatong sinamuin perkala ini, sing corona ini, na kapag ison in dunya ini, atau nakura sin ini, kahula-ulahan na dunya ini kataan, bangunin hinangon nila. Wairon misan sila nakapagtaka mapakaniya-pakaniya. Sa sumagawa, kitain jato sin hinang, sibu kataanin hinang. Sibu kataan in paghinang. Tiap-tiap hula, subay kita maglawak-lawak. Subay kita rimig dahing hakiabutangan ta. Bangaon doon kiyog dan malayo dahing kato, di kita pakadtuon. Kita ka, hiyahita yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muning pag-ianon ko, munaning quarantine pag-ianon. Na, bihayaon himatul kita kataan, nagayad kita kataan, pasalsin paghali, tara supaya rin kita malapay. Naunin ini, damikyan ini, pangakad taraha kakahinang si mga sila nakauna, kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunain, pag-ianon, khutba hi Amr ibn al-As. Naghutba hi Amr ibn al-As, dito Hasham, sin aming kiyugdan sila yadto, mabalik ta insuy-suy, pagwapat kan, ini, amuin Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah, tiyukbal niya kan Muaz ibn Jabal, impag nakura, doon hayaon, laong ini Amr ibn al-As, sa waktu yaon, imian siya, laong niya, at niya, namaita siya kataan sa mga iban-iban nila. In hadar ridsa kadwaka. Wafarriqu minhu fi syi'abi wal adwiya. Laong niya, ini lumi ini, amin ji matukato ini, amo na yung pag-ianon, bangkit habiyaw na muna in coronavirus ini. Yan na lang na ji matukato taniyo. Yan inahalaw man na to. Pagoy na kamulaw niya, dahil ini lungan niyo, bihan. Ang nambok riwaya, dag kamo palukal mataas, dag kamo pataas simbud. Manjari diungog hawak to yan, to diungog himuad, Ibn Jabal. Unoy nagi himuad Ibn Jabal, bihan. Laong niya, wala siya kiamuhan. Lam yusaddaqhu billadhi qal. Di siya makakahakad, simbis sarahi Amr ibn al-As. Inkabtangan hi Muaz ibn Jabal, bal huwa syahadatun wa rahmatun wa da'watu nabiyikum. Inyan laong niya, ini syahada, hati sin syahada, amin masabil kauharan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmah, ulung kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa da'watu nabiyikum. Inyan lang niya siyukat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patuhan Rabbul Alamin. Piya ngayo. Manjari, laong sin Muad, nagkabtangan siya, Allahumma ati Muadan wa ahlahu wa nasibahum min rahmatik. Dihilan kan Muad, iban sin ahli niya, bahagi nila rin rahmat sin Allah Ta'ala kanila, laong hi Muad ibn Jabal. Lamang din pangayo ni. Laong hi Abu Kilaba, fa'ariftu syahada, wa araftu rahmah, walam adri ma da'watu nabikum. Kaya ingatan ko na lang na yung unang pag-ianong syahada. At ini amin matay fi sabilillah. Kaya ingatan ko rin yung pag-ianong rahmat. Ulong kasi sin Allah Ta'ala. At ini bang aun nakasigpitan, paunahon na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang mo, kuanon, biyasin mga jimatuha, ashabul ukhdud. Amin miyagoy wihan, pataasin, bud, kahana sinamuin, ini, yaon sila halawm sin, pamarintasin, pisuko. Di sila papag-akamon sin akamasin Allah Ta'ala. Miyakoy sila. Sampay rin to na. Pag-ubos, iabutan sila, aw na nakaingat lang yan, tumiyakoy harap na to, piya urol, ampa sila tipon katantan, ampa biyuhian kayo, halawm sin lihak, bihan pa sila piyalakso, mukambuk palawm. Ngunit ashabul ukhdud. Na, ingkahinapusan lumakso amo na yung babae, nagdarasin anak niya. Bata-bata piya, bisarasin Allah subhanahu wa ta'ala, lang niya ina ko,
pagsabay na kau, in ikaw, sabil haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nakulong niya, lakso na kau. Limakso siya, di arain anak palawm sing kayo. Inagi sin Ibnu Abbas, in katan limakso palawm sing kayo, pasal sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa sila misan nakananam sin paso sing kayo, biyugto nakatan sin Allah ta'ala in manahot nila. Hati niya wala sila nakananam sin paso sing kayo. Amuan indeng ha mga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya sin mga jimatu ini, bang kumugdan siya papariman, inyan katantan, syahada, atau rahmah. Manjari lang niya Abu Kilaba, hindi ko lang niya kaingatan namin pag-ianon, piyangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta umbitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa data laylatin yusalli id qala fi du'ai. Fahumma idan aw ta'un. Fahumma idan aw ta'un. Fahumma idan aw ta'un. Piyangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu aun piyangayo niya pa Tuhan Rabbul Alamin. Amoy hindi papananamon in ummat niya sin kataan kasigpitan, tiyugila na hambok-hambok, siyabot kataan doon hayaon, hambok wala dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin piyangayo niya, ya Allah, ayaw mo lang niya, pasampigiin umat ko sin mga amuin pag-ianon siyaan, yaduko ba'duhum ba'sa ba'd, amuin hinang sin mga siya. Bihan. Pag anunsin siya mo na yung mga tao magtiini hinang parhimpunan, imaksud nila bukon pag-agama sa mag-uwag-uwag sila inyawn agama. Bihan. Ubos yan mag-isun-isun sila maghinang, ingkatan hinangon nila, bukon piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paglupasad nila sin alta nila, harap maun, amuinin hinang nila. Bihan. Hinang sin mga ini. Na wala diul sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam inyad to hangkan nawayro unsan amin matan tuod bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala ri maghinang simbihan amin maghinang sinway kapuspa iddahan hikaluppasin waktu nila hikaluppasin alta nila hikaluppasin katan pakaradyaan nila inyaon katan pangluppas hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala karihil kanila na unoy nagi doon hayaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala lang niya dihil kako inagi ko pasal sin diungog sin ini tao halam simbay niya at iniya manjari hambok deng mga asawa niya imyan lang niya ya Rasulullah diungog to kaw kabi awon piyangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sami taho lang sin Rasul unulong niya diungog mo sami taho kala naam. Hulong niya Rasulullah, diungog takaw. Naamoy nilaw niya piyangayo ko. Nasarta wala mandihil ka ko. Inagi ko, humma idan aw ta'unan. Humma idan aw ta'unan. Humma idan aw ta'unan. Nawang murihirihil, ya Allah, umat ko yan, na dihilan kanila, in sakit hinglaw, iwan sakit, amunain maglamin ini. Amo na yung kiyugdan ng mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha lupa sin Syam. Amo yan to. Na doon na yan in mga inikatan piyangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung biyeta hadis na kauna pangadjian na to doon hayaon long niya atani Jibril bil humma wat taun fa amsaktul humma bil Madinah wa arsaltut taun ila Syam. Diamon kako sin Jibril alayhi salatu wassalam indua ini sakit ini. Amo na yung sakit hinglaw, iban sakit taon, amo na in lumi virus ini. Naubos lang niya. Kiyawa ko inamin sakit hinglaw biyutang doon ha Madina. At inapiaroon siya, amo na kailo in kimugdan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to sin amin kawapat na kanya kiugdan siya sininglaw. Bihan. Na, amo yan to. Manjari piara niya pa Syam, amo na yung kimugda ng mga kasahabatan niya, labi kaw ko antag 5,000 in nasahid dito. Halukal yan to. Na yung mga ini, mga kataw tayo manghuran,
yari kita niyo halaw mansin pakaradyaan diya Tuhanin. Ando, hibalik na to, imparsugpatan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaon himatol na ingkatan, nagayad na ingkatan pa kaniya. Bihan, in mga sila na mamarinta, doon hayaon mataon maglang kaywanan, may tamo maon kapir sa yan. In silang katan mo kung dasamatan malasa. Huusa, aun wakto mo kung sila malasa kato. Mahita sila ini mag-inu-inu kato. Sabab di sila mabaya malapay. Di sila mabaya malamin. Hangkan sila umayad kato. Paubatan kita marayaw. Ubatan kita. Supaya kita rin makalamin. Sababing kita isab, misang kita iabutan hawak to yan, kalau nakasud si hakadar, pag iyanon, doon hayan, na in mga yadto, di taray sa matanto yung kataan, makahampit hayan, sing karayawan yan, biya simpiya ngayon sin hambok sahaba, imu adib no jabal, iban na sin ahli niyo. Di nato day sa mapangayo habihad to, in kataan. Sabab na, aun doon na, inamin pa kayon ta na sadya, uno-uno jumato, aun-aun makauna rin kato, na ingkabtangan ta, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Allah, in kita inikatan. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita mahinang manusia, bang bukun kita piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kita kaniya. Wa inna lillahi raji'un. In kita magbing daharap man to kaniya. Wayron dapat. Wayron makabin di hababaw sing gumini. Magbing dahil katantan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Sa insarew-rew pagbing mga kataw-tay manguran, hipo kita sim pag-ihiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahukutin, pamagut taharap pa Tuhan Rabbul Alamin. Dahil hawak to pawakto. Misang kita abutan, sim mga yaon kata, naing kita, lapas dahil hakatan, adab, dahil hakatan, mulka. Iwan lapas labiruwa na tuod, siksa dito haadlaw akhirat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amon to insuway, hitaw na to, palawang simbigi jantong na to. Sabab in parkalahang kan piyaw ninisin Allah ta'ala piyaja to. Ataw abang siya jima to aun nagkakahinang kaniya, diulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikmat hasupaya in manusia bihaon kalau makawakakal. Kalau makatawbat na yung mga tao, naglupasin waktu nila. Makatawbat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi na lang ta muklas dahil nga amin parsukpatan niya patukan Rabbul Alamin. Dahil nga waktu pa waktu. Kita ba kamo ang kataw tayo mga huran? Ikasusay sa inirakula. Ari na misang kita makapagsambahayang jamaa. Sa sumakawa, biya ba ita day sabkato yan, misang kita rin makapagsambahayang jamaa, kaya na aun sabab niya. Labi-labi na sabab dakula, biya si mga jimadyato halawman na to inibihaon. Misan ni sabab lang taman jari tapayad to katangkisan, sumakawa manjari na kita misan di madto. Bang aun ulan matigda. Bihan, misan pa siya sambahayang Jumaat, wala na kita kaya wajiban. Sa sumakawa, bangkaw magtuyo doon hayaon, lumaag bihan, hipagtirong mo, hipagputos mo simbaran mo rin kaw mabasa. Manjari na kaw madto, bangkaw mabaya madto. Bihan, saan na hayaon, piyang langan na kato, asupaya, di malamin ingkatan, halaw mansin, pagjama ayaon. Paghali, na inikatan, pangakad sa ini. Hahambok, hindo sinambok sahabat. Amo na niya Amr ibn al-As. Laong niya, bawi na kamo. Dahil ha mga kaya bubutang-butangan niyo yan. Iban ha mga kalihak-lihakan yan. Sakat kamo palugal mataas, sakat kamo pataas simbud. Nabiya na simbihaon. Amin, laong ta, inyaon habay, na ayaw na numaog baba. Asupaya rin makarapabay. Bihan, among tuin sa rayaw-rayaw, batin niyang panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang taayaran ng ginawaran ta, di ta kalaugan kailo yung mga bata-bata alam simbay ta, di ta kalaugan yung mga kababaihan bihan, ni onabay sila. Bihan to. Napag-aya din ni kato katantan. Na, amo tuin subay, ini pikilon na to, ayaran na to, ginhawabaran na to, iwan na sing kataan halawman na to.
ini katantan, panghindo sa ini sin agama Islam, kung saan panghindo sin mga silayan. In silayan, kimawa hadya pangadjian dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impuunan sin panghindo dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga karasulan na kauna ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin tung gatos taglima Rasul. Piangunahan na sinang kauhan taglima kaya luki sa laon sing Quran. Mahamulya. Amo na yung siabot ko kain na yan. Na inyan, biya na sinagi, ando, ayaw na kita lumag, dugaing undang-undang akaran sing kita. Iyari na. Piya na og sin Allah subhanahu wa ta'ala in, undang-undang sa rayaw-rayaw. In undang-undang halawm sin hanggatos iban upat. Piyon sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pa upat kitab. Amo na in Zabur, in Taurat, Injil, iban sing Quran. Ubos in upat yaon piyon na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala man tupamok kitab da kuman. Amo na in Quran, mahamulya. Ubos in Quran, mahamulya. Amo na in katan undang-undang, bang makawain isok, sin pag-agama, piyon sin Allah subhanahu wa ta'ala man pasuratul Fatiha da kuman. Amo na yung pagbasa huntaro madlaw. Makahangpo tagpito sa kiini, baba na. Basa hunta, umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dumasya maghamatungan ka to. Ayaw ko magliso-liso, umalup ka niya. Siya intimag ka to. Miki ini munaja lang sinini bahasa Arabat ini miswarat iban ikaw. Magalup iban ikaw, mamaita kau kaniya sing kakunahan mo. Hasupaya hikarihil niya kay mo. Doon hawak to yan. Bihan, uno-uno pa ngayo. Sabab na inagita, iya ka na'budu wa iya ka nasta'in. Ya Allah, ikaw ra, impagtag-ipunan na mo. Ikaw ra yung pangangayuan na mo. Sinununo katan. Mangayo kau, sing kabayaan mo mara, palawm sinsul ka. Mangayo kau, miki patilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala singkat kataan mudarat kumugdan kay mo ring halom sin gumiini. Nabi anahad. Na inkadar pag yan, nasal siusulat na yan mga kataw tayo manghuran, kato, banguno yung jumato kato. Wayroon hinang ta, amuin tudjuhon tayong bukon na kasusulat na asal, nakauna na siulat. Na yung pagsulat, iyaon siusulat kato, yung mangiiban si marayaw. Ang kanabiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kau kumuha dahil halam simbay mo, aun doa tumpukan asal timatakat kay mo. Unuin doa tumpukan na ito. Tumpukan sin jin, iban tumpukan sin malaikat. Nabanging kaagaran mo, tumpukan sin jin, dahon kau kataan pakalaungan. Bangin, ini tumpukan sin malaikat, maramo mag-akad. Awak to yan. Kataan, hidayat, harap pakarayawan katatan, sin malaikat. Amo yan to. Na, in katan, mahinang hawak to yan to, amo atin nakasusulat. Kada sambatang ko biya sa namin manaw kau hapasil yaon. Pasil, long niya ini sumud ko palom sin wan ini. Lakon mo in lawang guwaan. Naon, wag to rin ka makakuha. Bang mo maakadin, kwan sin niya rin ikaw. Biya sa panton, dumakaw magtukod na tao. Long mo, aw nambok tao, long niya, tumagkay mo. Tuwan lang niya rumah ako magkita kay mo. Na lisag pila. Na mga lisag walo konsum. Na insyaAllah. Kalau magkita kita, nabihay na. Dito kita magbakabihay ni lokal. Uno-uno na yung lokal nganan mo. Lisag pito. Atawa lisag walo. Katuin na lisag walo. Dumaka magtukon. Na lang nga. Imian pa ko, insyaAllah. Doon ako. Way pa lisag walo roon na ako. Naniguro kau. Manjari miyanaw man kau ring haba, in kiakaran mo buko na mo ini halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari pagguwa mo ring halam simbay mo na traffic kau roon, mga pilang kajam. Inasal-asal lisag walo yung piyagtukuran mo, nakaratong ka man to, lisagang po. Inagin mo kanya, ikaw na yung tumakad, ikaw to yung tiyakaran. Kita kau yan? Sabab impagyanun kadar, wayrong makatukod ka niya. Hangkan na siusulatan kita sin sulkata, iwan sin markata. Amo yan to. Hangkan na ayaw kita maniguro.
Di kita makajari maniguro. Bihan, ang kana sa darante pa nga ngayo, ya Allah, bangaon kiya sulat muka ko, bat ka na ina ko makahinang simbiyahay ni Ando, ya Allah, hidayat ya kumadto pa amin, marayaw na sadya kumugdan pa amin karidaan mo, ya Allah. Bihan, sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Patutuka ako roon, injantong ko ini, patutuwa roon haamin agama mo. Patutuwa. Sabab mahita, injantong ini maghiwal-hiwali sa ini magtutog. Nagkukubot-kubot sadya. Na, awan wakting kubot pamangi, atawa o kubot pamarayaw. Bihan. Nang ka na suway hadya kita madjaka. Suway hadya kita, daran, nagbabakusin, pag-iman ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung nakabakukan niya, may nasimbeta takain na. La ilaha illallah. Wayroon Tuhan, mapatut pagtag-impunan, hakasabunalan, buat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang siyara, suway ingkatan, undang-undang akarun mo, hakabuhi mo, mo rin undang-undang sinallahu ta'ala, diya kato simpamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daing hataas, langit. Sin Jibril alaihi salatu wassalam, piyara Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampa, piyasa wakato, biyay ta kato, madtu-madtu, inin, paghinang, biyainin, paghinang. Pagsambahayang, biyayini. Sambahayang kamu, biyasin sambahayang kita ni ukako. Bang kamu maghaji, kawa kamu sinaturan paghaji din kako. Bihad ng mga kataw-tay manghuran. Na insyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan. Dahil hapar sa wawan sinamu in ni'mat ini, rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala, ando kaylo himatul imanu siya halawm sin dunya ini. Himatul halawm sin dunya ini. Im mga tao makusog, nagdaawa makusog, bihan, nakapangannal marayaw, sinaon makusog din kanila, nakalawiing kusog din kanila, bihan, pataon saan, nagini bantog na kaunayad to. Sa diyo-do na sinallahu subhanahu wa ta'ala kataan pababa. Nagdaawain mga tao, amin malaggo, bihan, maghula sila habod, hinangon nila yung budi on bay. Inbod, kurion nila, dyasin tudlo nila. Bukon, biyasin bihaon, makina, biya, lagoon o ba, inipagbagbag simbod. In sila, lima nila, dya, hinangon bay inbod. Doon sila maghulalaw. Tumapok kalaw. Sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang paratungan na sinallahu ta'ala mulka, hangin dalat-dalat, dapasuron palawm dungag simbod. Maubos sila katan matuwag dito alam si Bud. Yung mga lago nila. Kita ka mo yan. Na inya to adab kanila. Dahil di hadon niya ini. Narugaing pensiksa kanila hadlaw akhirat. Biya. Mulka di hadon niya. Ang pasiksa hadlaw akhirat kanila. Amo yan to mga kataw-tay mga na amurain apasun na to, lawakon na to, amin bang man, di kita makahampit sin, amin mulka iwan sin siksa. Kana im makahampit sin mulka iwan sin siksa, amurain katan si musulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pabuntulon na to, na hinang na to, patuhan Rabbul Alamin, mga kataw-tay manghuran, hasupaya, wayroon pagsusunan na to, dahil di ha, babaw singgum ini, in katantan, hipanghinduan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mangkitari, makasud din dito ha amoy intumpukan si mga sila pananamun sin mulka iwan sin siksa. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik tuhawwalu afiyatik wa fujaa'ata ni'matik wa jami'a sakhatik. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأنزل علينا السكينة والشفاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم احفظ بلادنا من الوباء والبلاء والأمراض. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا
Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma aghithna, Allahumma fa'aghithna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.